بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ininen binisa kuma ininen pengurusan teoraste yang kapatut lella pisi andane demikian kapatut tende pisi andane pisi lagi minjari oke hukum tinaiku si agama Allah subhanahu wa ta'ala si waktu nu painte makaandalay atau mangaswa limbang nui andang kau inulungan nasihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala si pasal ini hinang ininen andang kau inulungan nasihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala si pasal hinang ininen supaya in kakahinang nui painte tumawa si aturan sara agama Islam mian painte gak niak lai si gulsag gak ni painte si kinabat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala ulang maglari wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amban betanda Allah subhanahu wa ta'ala pinapanjarihan kampainna wa Allah subhanahu wa ta'ala amban ginawawaran bi limbang azwaja bang lellahin pinapanjarihan dende bang dendehin pinapanjarihan lellah wa Allah subhanahu wa ta'ala litaskunu ilaiha supaya kampay hine supaya kami ini maksudnya nanti hine kau magibadat si Allah subhanahu wa ta'ala pegita panihala we musahawat nun oke lellah demikian oke rende hine kusab kau magibadat si Allah subhanahu wa ta'ala pegita panihala we musahawat nun maksudnya ininang mulai hinang kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala janji yang si kau inurungan kau partner we Allah subhanahu wa ta'ala hine pagkaanun hine pamilyanun hine patulinun hine kau kemon pada Allah subhanahu wa ta'ala litaskunu ilaiha nahangkan ni manusia imbang taga anda bang taga ella hugay hine gak kasaben na loe ne pinain pangakaw Allah subhanahu wa ta'ala si jain litaskunu ilaiha puas billahi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah puas ne painte amban painte yene pagkawinle atau pangaswaan limbang mui hinangan ke Allah subhanahu wa ta'ala antara kau oke lelladuk anda pag asi-ase mawadda pag asi-ase huni anda duk demikian oke ren di asi-ase huni elano ilien dumainin painte matoan mo ngayangan kaulas amin ye pag asi-ase dumay ipalno dumay matatueno mismo Allah subhanahu wa ta'ala iye magpapanjani kau hinulungan kewene ina linulungan kewene painte si antara kami mawadda pag asi-ase wa rahmaduk lasa ini yang demikian dumay no sa magipalno dumay no man matuano Allah subhanahu wa ta'ala mangayangan kami supaya kam magkalasa si antara kam maglawla kabinile inna fi dzalika ilian amban tanda Allah subhanahu wa ta'ala simi painte liqaumi yatafakkarun ubus ilian niya amban ne tasabute pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuki painte si pagella andalay menunjuki si pagella andalay pegge saien ne inurungan ke Allah subhanahu wa ta'ala atau akan hinangan ne mawadda duk rahmah pag asi-ase duk klasa inasihatan ke pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kasaben na we mawadda duk rahmah le pain pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudhi jara wastawsaw bin nisa'i khaira nansi ninen sini-sini pain pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkahangan si Allah subhanahu wa ta'ala duk si Allah dan boleh fala yudhi jara subay pain nege puhinga ne ini tapit-tapit lumak ne tinagnan na pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yu'di jara subay di puhinga ne ini tapit-tapit lumanin boleh sa sinunuan we na nasihatnen fastawsaw bin nisa'i khaira pegge
mian paatag na parkala ininen, me pitnahin, amban mehedende, amban mehe andano kahit kahanen, o kyo damuwa lala na kyo jumu na nasyatan, andano, supaya kyo tagella Allah subhanahu wa ta'ala, mian mu'min na sabihin ng tudyo Pwede bang sa upama gay nasyatan no andano mo umatag parkala ininen magpukoto-koto, minsan na tabit-tabit ni, gata sabihin na luweno, pangakaw ay Pangulo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kaulay mu'min sabihin na si Allah subhanahu wa ta'ala, duk magmu'min do sab kyo, magkagal kyo si Allah ng buli. Ilian ang banpainte, miyan, nasihat Pangulo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapatut lala si andane, suway bebegan ni atawakan, suway tinggihan ni, suway hinang ni, supaya ni umatag parkalain ni. Fa innahunna khulitna min dila'in, peggein ni kalendihan lay Pangulo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinapanta-papanjani sa pain ni amban, pain ni payang. But arad niyan, payangin taan, andang way tatahati bengkok. Wa inna awada shay'in fi dila'i a'lahu. Doon pa inay sa bengkok, ini pa inay si payang lene, niyan ano na ininen, diata na ininen. O kami pong tinaiko, dendehin esemun ni, bengkok pangagdatan nin, bengkok pag-ibadat din si Allah subhanahu wa ta'ala, bengkok si Kemon, bengkok. Na nasihat abang Pangulo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Bang sa upama kuwat kaya painte, bang magkasaan darong lepak no magtuwi, puwersaw no, dumain sa'yo ininang pain no, puwersaw no, kasarta. Inkaulay po, pinolong mo yun payang mo kuwero sa panto pinolong mo ininang nun, pastaw sa ubin nisae khaira. Siway kiyo mo, para siya talo rang dumain sa'yo ininang nun gayap. Dahil kiyo lang pain no magpoto-poto, dahil duman na yung painte sa iyo ininang nun, kinaho ko ngayon ha, makamamakarar ka kite. Siya isayin nilahin gayo mo si andane. Intaraktaho, bang pain na imkaulay. Bang pain na imkaulay. Niyan, pasagaran mo hadya bisan sa'yo kakahinamin. Bisanin pangadatan ng bengkok si Erlane. Si Allah subhanahu wa ta'ala amban pag-ibadat ni mo pasagaran no, nagaduusa painte in bengkok ni gaduusa na naan si ininen puas amban bisara Pangulo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinunuan na sa buwene pastaw sa ubin nisae khaira amban sa buwene dahil kyo jo mo kyo lila nga nasihatan andano hinanghap, hininangin, sibay hinanghap, sibay ipainte hinang muwafike si agama Islam, si hinang kinabayaan, way Allah subhanahu wa ta'ala, sarta yan hinang niyan pinabanto ko Pangulo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabantahinang mo yan, lamot na kiwaman bisara, Pangulo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala tu'dhi jara, fastawsaw bin nisa khaira. Nabangkay lang nung yan kaulay mu'min sa rin ng si Allah subhanahu wa ta'ala. An Abdullah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalqu iyalullah fa ahabbu al-khalqi ila Allah man ahsana ila iyalihi rawahu al-Baihaqi. Amman baiti Abdullah radiyallahu anhu qala makamista qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magnasihat atau akan makabisa Pangulo Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khalqu iyalullah kemon pinapanjari ini dan pamilya sin Allah subhanahu wa ta'ala fa habbul khalqi ila Allah man ahsana ila iyalihi sahab atau sa tamanan kinalasahan kinawayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala amban me pamilyane yan manusia yan lela painte hap pangagdatan din si pamilyane. Bang painte kaulay lemmi pangadatan nun si andanu na esebon nga kyaw kinawayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ga sibe asal hap pangadat sibe kyaw sweet si andanu sibe kyaw sweet ram sibe yan pangano yan nagkikinabod siya ni okay wala sibe ispiyahan lumang ini kinawayaan andanun sibe ispiyahan lumang ini kinawayaan
Andano. Tasabot si hadis ang mga Aisha radhiyallahu anha pag siya ini experience asal model sa sinagama Aisha anda panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamanan hati na panjang. Pangalekatanten na pay na Aisha sesade sikitehin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yung mga panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafahum bi ahli. Ambal me sa kompleto yani si mu'min pagkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala. Ambal me ko kompleto pag iman si Allah subhanahu wa ta'ala banghap pangadatannon si pamilyano o keulella wa altafahum bi ahli duk sweet si ahli ni pamilyane. Siya kay pawingaan. Siya bangyawen sa baba magdiwa kas musaha atau wakas kumengan ubus katekkahan ng andanong nga magbela magtuy sinampa magtuy kinemon atau pakisay musulan supaya tinaliwanan lumayan sa napay mo basta kurang nga magbela siya may sweet katauhan mo ko maghinang atau lumengan iliin ang banita sabot wasiyat ay panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili niyan painte sa kompleto pag-iman sindang buwa nila. Ubus niya isab itu penunjukin sa may pangadatan lela. Pagkilela dahil kamo lela painte ano niyan. Mapenti dia. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli rawahu Tirmidzi. Nian sahab-hab ini khairukum ini sahab ini ang bangkaam atau sahab ini si kaam khairukum li ahli bangkam pa ini hab si pamilyari bangkam si pamilyari na sa ingin ni hab si pamilyari pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana khairukum li ahli na ako pa ini mahapang niyan matao magbuo si pamilya ko na magsudanan si inin panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibayin pangalikatan din bang sa inge nian iyan pagbuo si ahli sa inge ko man in panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangyat mahid gero mahid manggero inulukay na lenduan dani ini aman may kakairapin naus painanandura kaya lasahan ko na niya waktu bang gebe maya magbuha pinandahan pikiyo na siya man may technique pagka with experience. Na iyan painte patut siya hininang mo ilala. Pagka bang pahinang mo iyan. Kung nasa putay pabantok ni iyan bisara Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pag pinatapabantok ko iyan hininang mo Allah subhanahu wa ta'ala si antara kao duk andang mawadda pag asi-asi wa rahmah duk lasa. Pagka bang kita pabantok mo iyan alay nagasayamon Allah subhanahu wa ta'ala murungan kauhin na iyan ang ban may painte kapatut dende suwe hinang we lella ubus niya duisab damikian duisab suwe hininang we lella an Muawiyah radhiyallahu anhu an abihi qala qultu ya Rasulullah mian ito man Muawiyah ang manamane makalisa painte tinilawe ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahaqqu zawjati ahadina ida may paine mian kap atau hak me kandang kami sibihin na may kami pai Rasulullah qala ida antu ta'imaha ida ta'imta sibihi pakan lubang kiyo mangan dumaing mang kiyo mangan manong pupus-puro si andanom dumaing sa ihi sibihi kang magsali-sali niya may lela painte yuha pa mangan-mangan ng silma bagay-bagay na yuha pang istori-istori andura anda na magbisili gini katawhan ni dukme anak ng manginay ni nangnem dumayin sa iyan bantahinang nuiyan magdusig yaw paggi kapatut anda nung yan si kao bang yaw mangan hap siya isang mangan hap yan anda nung ikaruwe pagipanda korastel ang taksuha ida kasait bang siya painne pasemmekan lumang kiyo nemme maksud din banghap semek dun libayes may guess si may isang guess si andanon dumay isang si kawin libayes si andanon jol mura nagiha asal na dapat kayo meron ni anun ado pang paiten kami din magsay din inano bigyo ila ka bigyo dumay say kaya man nakapatut nila duk nian duk si may naluwa ko ni sil ano ni bangyo nga ma si may lubak si Luwen
duk sa magsahaya duk sa piyugido mo si andano si paani hadya tawa si medingen ni nasibay saya wala tuqaddiha duk day alinanon pa ini alinan yan bisagiha pa ini bisab ki orang gihap dende wala bisab ki orang sayo dumain si may bisab gihap dende basta gay halin lingkat ng pa yun duk hapi ni pakalinay duk bang niya problemawi datahalanon dapasagaranon si may dikyo si luma mag-isun-isun ka pagiging kaulay iyan ni andanoy Pain Allah Subhanahu wa ta'ala puas amban pamamadari kam an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha subay tapapanto ke kahinekin si antara ka sakina subay niya kahinekin ilien pain ti amban me kakahinang ni an lela subay ste hininang si ni an anure si me kanari naus na puti sang kita amban me patut do sa painte haklel lang sa si andare si hininang mo dende tisi kita ne atau si kamu tu kami anakku anakku na kan saya paine sallallahu alaihi wasallam law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha li zawjiha rawahu Tirmidzi bang haja ku paine talaa atau bekas talaa mian makajari paine pinasujud dangan ni pisidangan nah tentu paine aku na nagkarendahan pasujud si kalahan de ilien kahadjihanin yene ibadat dendehin pisi elani nang bangur mangkeo murung painte me pikiran sini hadis ini gak tataat si amma gak tataat si ina gak tataat si kakak gak tataat si sali gak tataat si papu ella oh keo dende pus-pusun na salon si elani pegi narka nunduk surga nun si elani itu yang dalili pegi hati tu serendehin mana-mana bang bibas si elani Pai Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Gay maya Allah subhanahu wa ta'ala sebekarendihan. Gay marihala Allah subhanahu wa ta'ala sebekarendihan. Yene me dende gay magsyukur si me kailahan de. Bang sa upama makasuwa usaha le elari me datos pilap na wede bisab tiyo sayo bayakan mo yun. Wede sab sayo sintuhin me kwegi mo tayo doon ta usaha le kao sayo. Pakese ko sab tiyo. Sila magsupo din dahil alhamdulillah magsupo si Allah ni pinatuan niya usaha lasas iyo ikarwe hadis tusab idha kharajatil mar'atu min baiti zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tarji'a aw tatuba bang sa upama paluwas dendehin ang manlumak ni obus in elane galai atau gagay din ako elane la'anat hal malaikatu pinagmurkaan ng malaika sa inggetik kaya si luma ubus pagtika magtauba so gue in hikmanan si ininen pagkibang paluwas dendehin ang magluma ni magrida elarin arakala niya umatag si palinganan ni umatag duk merela sila lepo sa upama niya maghapen si iye inabuas na elarin si iye na problema hadje pagkain Allah subhanahu wa ta'ala niyan tasabut pamutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay imra'atin sine dende matat wa zawjuha anha radin dakhala al-jannah sine ba ina dende mate bukan an elanen magrida tuju iye gak dia bakas kausan pangaten elanen tuju andane dakhala al-jannah maka sige surga namang sa upama maghapen sa kakahinang nun naraa o yo dende da ngendo keu idin ang banelan halga elan yang penting na bisa bilang na itu elas pa inte bigit anak na orastin o inte tarasaw niya amban ne saktel ne ubus bang ubus ini ne katorang dumuk ni bisa sa pa inte ngurong me 10 minit niyaan di kayo kas bakalesa mian tasabut ay pamutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya ampat perkala ni andelute bang pasipat sine karendehan alamat anarta sih delute alamat ini nih bang pasipat sine karendehan alamat anarta ikaista yan imratun baziatul lisan ala zawjiha ini painnya dende bazia di mana tawila taha ini painnya dende taha ini delahan sebekan delahan deh saya jauh mana bang niya makaslengan nu us pagtekano si luma allo gigyo kanti kyo tumu si luma
koto epek yung gibug si paling nanan epek yung sa ini epek yung patuwa na dende bang pasipat SSL yung pasipat si Andari pa yung na pindah-pindahan na kaon yung pindah-pindahan ba yun nagay manjari hininang mo dende gay manjari hininang mo dende pegge bang pasipat si sa iyan hininang ng siya lani alamat ni anarka ikadue imraatun yene dende tukallifu zawjaha ma la yutiq yene pa ine dende magdeman si andani si elani ubus gita kole gita ge si elani makusindang ibu ubus ta kole ana elani 200 pila ubus manuyo ke bang kaurungan si medang ibu buhay ta kole elani nain alamat narka ikatelu yene dende ge na bunan aurat ni palua saja ambal lumaan ni bisa naik si elani mi ang sarta magpaseksi be mul mapesilella supaya tapansin memelela naledendeen mi an painte alamati anarka ika-4 imra'atun laysa laha mi ine paine dende gania problema sa di amban mangan atau gania kaseban sa di amban mangan duk nginum duk tuli la walaysa laha ragbatun fi salati wala fi ta'atillahi wa rasulihi wala fi zawjiha gania bayanin numba si Allah subhanahu wa ta'ala gania bayanin ng bahayan gaya magtaat si Allah ni sarta dukra si Paguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaya pakali amban may nasihat pa hindi agama Islamininen iliin iniyele sifat nin sifat anarka na iyan ampat pa hindi ubus niyan niya sa ampat dende bang tahinang way dende na alamat surga ikaisa imra'atun ta'i'atun lillahi wa zawjiha wa li zawjiha yene pa inne dende magtaat si Allah subhanahu wa ta'ala marihala sin kabayan Allah subhanahu wa ta'ala do elani ini pangandaan elani ganta makapsi si aturan sara ama istan sino ni gini bas sebun okyo dende alamat kawiyan alamat asupa ikatu zatu hayain yene dende taga leman si matoane taga leman si palne taga leman si Allah subhanahu wa ta'ala taga leman si Rasulullah taga leman si mahajjana in iyele painte mian alamat surga pagkanya wenden bisa duk mag-story duk pakai tek kaja wende may bisa jod lang ketu sili yu katuan nun bisa duk si karelo may pakai mo wende kaya ba ina kyo gito mo pasangga ni kyo lalu ni inan pagdayday kite muhi nga elane ganiya kayaan ni dende alamat anarka bangsa upama dende hintahinang na tabebeg niya liman ni uus tausal ni si kahapan indiyali alamat surga ubus ikatelu yene dende banggalu welanin pinarihala we ne waranen amban pamilyani amban arta ni amban kemon ni banggalu welanin indiyele panya surga alamat surga las yene dende mian balu mate elanin yene paini imra'atun mata zawjuha walaha auladun sigarun ubus mian dende mate elanin ubus hikanak ni ubus kinalew ni mag-ella kau pulak panat ni anak ni pergi ni awen lela bang tagaanda bang tagaanda kan air di sana natin gini sebenarnya nih na maghalik dia man parkala ini nen agama Islamin kompleto bangsa upama oke lela bangsa upama tagaanak kisong pagandahan nun dambu atau may duetelo bang yun ni sebnon yun andan yun dendele gino sebno anak ni pergi kau dia pulak panat sababan kau dan iki magtuod magdusi at jakeo pergi sebab iya kesambutan sini nih ini dende mian ngalabusuk dini sababan anak nih bukan jadi para amban ien bang tahinang wemek dende pasipat siapa kara ini 4 ini nen alamat surga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kuitu katwa